Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada sore hari ini insyaAllah nadapi si waktuna pengajian na judul yang akan dibawakan pada sore hari ini yaitu fikih. Sallallahu alaihi wasallam lebih yang kehadiri nariku ilna pengajian labae purani upan nessa ujelaskan dari sisi mengenai salat. Maka dari Rasul sampaian ini maka ada sembah yang maka maha kuasa. Jadi sembah yang maha kuasa. Aku bicara arahna salat. Ro salat tak maka dekat biasa tania pakai suya baru. Tania pakai suya baru. Tania nabi tamana iwaji ke mas sempajang. Mo nabi riulu umat riulu iwaji ke tu mas sempajang. Pada lemmi acarana. Nasabak kuyale akad apung adana ya seni salah adua. Jadi ko maka dete masempajang Sitina Maryam ibaratna uki Sitina Maryam ukilal na miharabna diga panas say maka maga batina masempajang makuturo nabi-nabi lain Nabi Ibrahim paul maka rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati wa pancajilalo tatung sempaja si bawah sinin nabi jabijaku. Nabi Ibrahim niludoan supaya isi Nabi Juajan tatung mana sampayan. Dia agak pakat sai dia panasai maka dia maga batin mas sampayan. Ang kami tu pandri tapuade na sabab nalay asalang agasana nalay asal katana as-salatu bimakna du'a'u gangkan narangkaikan ni si bawa ibadah na tungka sewu-sewu terima kadana pungin na kurang marayana wa inni syai'in illa yusabbihu bihamdi akatana dega agasi di sewu-sewu taneng ka ibadah na paki mangulul sin pung Allah Ta'ala dega kamanan yan ro kaifiyana iku riwayatna sampajang napugug Nabi sallallahu alaihi wasallam napawi maka sallu kama ra'aitumuni usalli menurut riwayatna riwayatuna moma miraja Nabi ta riwayatuna moma miraja alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kan naruntuk ni malaikat sebab itu langi alam malaikat dia itu gaga malaikat ukilino gaga kutanya tugas panapa jadi itu malah kulu maut tu deno kilino nonro na jalankan itu tugas untuk cabut maka dengan keputusan deta dena kuatu maka dengan kehatu na naruntuyan pikun iku masamangi 500 tahun mati sila lalina na lawi mana pikun kami memang dia tidak ada di situ jadi kung katahu melosak pa malah kalau mau kampurin puna coba tahu puna coba alim atau ahli melo miseng kekega na ola malah kalau mau nako melo mendu nyawana tahu yang kanan kasih itu malasa yang sudah di dalam apa ilalan ni gelanggang kematian ni madan ni nalap pesangi patami ke kaca satu tu tolongnya napatama yang udara ilala supaya dia masih bisa bernapas ternyata waktu mati mak betir maka dan nasan ni malah kalau utama padahal napasa ini pesu itu kenyataan maka dia malah kalau kan nasan ni penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia malah kalau mau sinin na makhluk di sisi na makhluk pada milona bulu-bulu tai dia ke ya sana nabi taci di ni bawa pun kami mati dia nak tujuh ni
selesai sekalian. Kecuali narik tugas pada dari waktu lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu sesama lalu jurlo mutanya Nabi Muhammad maka de situ teman na melu ni narapi aja lemu ya ki aga patu jumpo mego mati melu ko melu perpanjang. Ini merubawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki Nabi sallallahu alaihi wasallam ditonillo balampiru muruna maka demi lagi mudah ni kalau ripuhku. Saudara-saudara sekalian ayana roh betul na lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mindrik mamiraja narapi alangi alamat andrewi betul na langi ukuni lagi memulangi di sekeliling Nabi Ibrahim Nabi Adam tu nasri pamasin ni asalamakang naintai malaikat naintai Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat pada tetum mapagarai matasabiri pun Allah Taala yang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik nasat dipindahin ni tairo malaikat kesetiaanna kasinna batina denang kana na kabiling-piling ilalna atatungan na untuk menghormat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena metu atinna nasat di maka insyaallah kumakasiyan nga upakuti keduna abang andri latui yoki lagi madu naruntui Nabi Isa tu masri pamasin ni asalamakal sekitarna pada makilong maksana menyanyi untuk menyatakan agar nasana loripunya betul na sebab Kristen itu nariko makdongi makilong berdoa iya naro na mina satu nabi ka maka insyaallah ku mah sempajang ku ka ibadah aku upatamai baca ana dapi lagi mata luwe na ite nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat lagi mata luwe makruku kemana jadi ukilang mata makro sini nak iat kedua na sampajang na pitu na indri ki Nabi Muhammad rukuk sujud tudang iftirasya si batawarruke na pitu tu iya na tu na patdapu Nabi sallallahu alaihi wasallam napa menjelma mancaji sampajang nak kada Nabi Qur'an na po sallu kama raaitu mun yusalli as-sampaja kepada bagi mas sampajang sila sudah salakung kahadire jadi tapani maka dia harus sempajangi pak dispagasan pak kasbiang matoa pada letumiha pada letumiha tungka uwa umae batina mas sempajan Nabi Musa mas sempajan Nabi Ibrahim mas sempajan Nabi Ilyas mas sempajan malahan Nabi Dawud yusabbihna wa tayra sila sudah salakung kahadire Nekia iya penting risesi taidi tuan tapade cingi pahat tapapada purai wasan ini agasan pengajian yang lalu maka de iya ku sempajang itu nasi turur yang dulu tutup pandai maka de pakasian nah dasarna ilalanna agamata upana pakasian pokokna akacuiran di betulna kumakadete sempajang ipakasian piku bati mas sempajang kada piku bati na dikta ku sempajang jadi al aslu bil ibadati al ittiba asalna pokokna ku ibadah yang itu maka cuci pekugi napa gurunya lebih Nabi Muhammad tu nasari pamasin ni asalamakkan jadi ikut tu masuk saja dia natania cara nabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipapadai salai dia mirut batin Nabi sallallahu alaihi wasallam masam pajang itu nasi rupa itu nasi rupa muhabati nama jin itu nasi rupa muhabati nama sampajat itu nasi rupa samana irita Nabi sallallahu alaihi wasallam irita uki hadis tungka mas sampajan nasi basi rombongan napa si mati si basi situasi ne keadaan atau ni mangia apa angkanang kawatu na sahabat mancajiman apa dia alim-alim Nabi sallallahu alaihi wasallam iya sahabat ero kebetulan ni apalah Quran di waktu nama sempajan apa lampiri pengupuna abang nga malampi pengupuna angkat mana lolo nama munna
Nadai panalatu pangupuna na tarian aloloy. Ya kilimun rui terjepit dia tu memang nak loloi kada upat teru dia sempajak ku dia anakku. Iya naro lisu na angkai nabi tenaku tanani nak dipikku di suruh Allah taala ngade ko tumatanga mas sempajan na tarian na dei panapaji mas sempajan imane mas saraga ha ya rega sekali upat teru macamnya. Nabi ta makada nigay makko tu kiduna. Nang tanay ni napanya suruh muli rosaba makade iya kumanci mako aja nali mo mala pangadu makmungi maga keadaan situasi na makmungi iya kumite maripo makmungi aja na malampi iya kumite tenang girita degat itu pada keperluan ipatar na malampi iya ro makro batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksanakan gangkana nariko mak bicara bicara sempajang dia na sirupa itu batin na nabita batin na bawat tatung Nabi Muhammad nariko may mas sempajang dia na sirupa biasa na pasipag dia aja na yawa aputue biasa na pasyama biasa na pasara biasa may grupan iya ko tentu orang ni rona pulih orang ni na pulih to jadi sila surah salatung kait mancajinu de toga ga mengikat mancajinu de ga mengikat ande guru tem itu pandrite itu nariko bicara ni bicara ibadah makada perhatikan ni batina mas sempajan nabita kega tak na pugot tungka sempajangnya na pancai roko kega biasa na pindra-pindra ya na tu sunnah mako manila itu pandrite mana tu iya nabi tadi nang kana seko roko na sempajangnya seko anna syah dia nang kana pului ya ke tu pandrite perhatikan maka dikigi dia nang kana tatang nabi tu ko mas sempajangi perlu tu dapat taman manci roko kigi biasa mo napalaingi berarti sunat tu jadi sila sudah salakung kahadiri narekumelo ni betul na bicara sempajan yan aro pertama-tama taisan maka debatina Nabi Muhammad mas sempajan dia na sirupa dia na sirupa nainapa ni saudara-saudara sekalian iro sempajangnya napa gurung ni Nabi sempajangnya napa gurung ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sisat pagairo betul na pada sisat ga na pugo Nabi napa wading ya kudina koro betul na ya ko takoon ka sempajang melu pugo mana sedin kana na pugo Nabi sallallahu alaihi wasallam yaki pada mo bati ko masempajang Nabi ibarat na sujuma ibarat to manasani makadairo bangi ritempu na nabita ko juma ikicam ni yemina batawe na rekon kanikate ukidembarae assalamualaikum tudan ni mangi rubi akate na pabangi muadzin ikuro na bembarae iya na pa dyan na magasana bang lapu muaddi maka din na bita makatuga degaga cik di sahabat tentu masampajan degaga di sahabat tentu masampajan manasan ni kuncun dan niruga bita pangkan hemat pembara jadi pikun ni kung kata masampajan imundrin ni betul na kukurit batawe surah juma'a na sampajan pikun ni sampajan na pada ubatin na bita masampajan betul ibin cigonrong di na pada yan tu kung itu mundur ke sisarapang angka makada yan na din ang kanapugo na bita din na wating angka tu makada di na din na wat di masampayat na sa salatu ba khairum mawdu'un paman siya ayas takdir wala sige yan sampajang di cimala banigi muli pegi di mudi nang kena jami alim nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepada wibati Nabi Muhammad sampajan jadi ni bangsa ada ni ruasan ni sampajan na juma'a to manasan ni din ang kanapugo na bita sahabat itu gaga nakule makade mapet makatupan ni Nabi tanata tu masampajan dia na mungkin dia na sebab memang kali ni dia terang makade sampajannya sunundina juma'a ayuruna juma'a dia gaga dia ke makade Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadis ma baina kulli adanaini salatu palawangan na bangin na palawangan na kama miskin kasabayan sunnah pikun nang kahadisan Nabi tu maka
Palawangan na sebangin na palawangan na kamay miskin kasabaya sunat. Jadi nabaru melok kama matutuy kupuri mas katuba piku ni betina. Kini patu kini acuri ia gana pugu ia gana pugu. Nah ya no. Kena apa iya ku ya na pugu na bita mana sandi dia sabaja. Iya na pugu. Makadanya ndu tatu pandritai. Makadanya tu pandritai sia. Upan na sisala na pugu ina bita na pugu. Akatanya dana. Dan ada na pag ani hukumnya upan na sisala na pugu ina bitta si bawa na suronge akatani pasurona ay betul na babi jaji itu na pugu ina bitta so khusus untuk alena yang mau nari kuna perintah ni dia na berarti untuk alena untuk umumna. Nah jadi maka dia dikutukan dia ya ku sisala ina pa dupa ina bitta si wana na pugu akatani adana. Nah iya na tu nang kamatoto pandita palalu masuk gaya sunat tayo na jumai. Apalagi nak dibandingkan ni barana ditempuh na bitta sisam mi tebang sisam mi tebang abang manci khalife pengulut Sina Osman kedua ni perluas masih ya betul na bitta sallallahu alaihi wasallam manci betul na tuo ya tu masih ke Madinah ya itu raudah itu bawa tu raudah ya tu masih ditempuh na bitta sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ni kurau dah magal lawan na 10 ni 6 meter 20 meter toh maka lawan masih kita pun nabi tu sebab dia na ni sallam abang manci khalifah pengulut Umar mayagay sallang ipalawang masih abang manci khalifah pengulut Utsman kedua kalinya diperluas masjid na sebab malon ni masjid betul na pengulut Sina Osman kan nama Jumai iku itururi na pugo na bitta makade angkan na bitto ke bimbara tudang napa isuro bataw ke loro bimbara de naning kalingi taw de naning kalingi mana ite bang apa de gamay de aji makade pun Usman de tandai bangi ibu aku manara ina tu mulana manara de ga manari uluna. Betul mana bangsa Usman apa minggu manara napa nasuruh julu tek bayasi. Jadi yo bayo na rujuma betul na itu bunga na kat bila tai di ku juma itania tu bang asli boleh di Nabi Muhammad. Ia tu tambahan na taruh perlu Sina Usman. Ia bang asli oke lo na beberai. Nama dari takmilnya gitu ya. Berarti itu tu bang asli na abu na banna dia na landai iya na malandai na perhatikan ni ukiasi manarewe yang merupakan hanya sekadar pemberitahuan. Nah oleh sebab itulah sila surah salakum kaya jadi bangsa na nayro bangiro na tambangi pengelut Sina Osman mancaji ni sik bicara wakada iya na pura batang bama mulang mega itu masam biang aga mega itu masam biang sunat pikul ban seru bangi pengulut mana seru semua pagangkay sampayangiro imunrin ni roba mamulangi tentu deh nang kana pugu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pikul ni bicara maka lagi meluki maka bidah warani tasad di pengulut Sina Osman may gua bidah kira-kira warani kita sedih iya Masana yang kan kena kairo pengulut Sina Osman warani ke gua bidah nah itu sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ia kutomelo si salapah si bawa apa ni bang dia memang sejiga apa jana dia apa jana melo mani pada cengi bati memang pikiri mak kuai di pada sini memang pikiri betul na ia ku memperkirakan ni makade ia rubang bama mulang niro kujumai deto na perlu na sebab makukuang kalamaik barana silakan pikirkan makanya yang mau tu yang pe ulama na Turki makukuewe pure na fatwa ka pure musyawara ulama na Turki na pamasig di makade harangi paki may kebar jadi na wedding mapake tawe may kubani apa ni gini kita mengkalingay bangi na din alo berjama atau madosalada
Jadi ulo dia ning kalingi tahu aja nama dosa, ning kalingan dia pak ikut pakai mai. Jadi maka dia haram suara biasa pada betul na bita. Jadi suara biasa. Si karena tu ni ada nak pengalat dalam kada wala tajhar bi salatika wala tukhafit wa bataghi baina dzalika sabila. Saudara-saudara sekalian, mapakulo masalah ko to bicara sempajang. Karena sahabat itu tak tahu tu pahanna. Angka tu tak tahu pahanna sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka pengutusina Abdullah bin Abbas. Pengutusina Abdullah bin Abbas tu nasri pamasin ni salamakan. Tau makawilat daro uki Nabi taro amure. Malapa itu selepereng. Abang letu ke soal leperengnya masam bayar sunnah masam bayar sunnah ke leperengnya iruntu ke pulut Sina Ali iruntu ke pulut Sina Ali ya cairi amuri yang dah cairi masa ketemu to malu masam pajang kita talapang yang leperengnya yulur leperengnya yang kegenang kena sempajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia pengulut Ibnu Abbas dan dia ketemu kena parengnya ikut ni kumakir ikut ni papura bahasanya masalah ero maka dia nang kena tinggi Nabi Muhammad tu masam paji yulun ala pergi ke dia nang kena pugoi ikut ni pangut Sina Ali maka dia nang kena pugoi Nabi ta pangut Sina Abdullah maka dia nang kena statin ni ikut ni sudah sekali makwa ni ya balorang iru tay semana maka dia kong kasih salah batu hadis upangoloy si bawa hadis de upangoloy dia na berarti itu si salah betul na betul aja nama cipi pahakta dalam hadapi masalah sampai jangi nerima kuana naro sila suran nasaba ia perlu ilaksanakan ini itu ilaksanakan sampai jali mutu sesuai wattuna inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta na pengrupantinna yaro sampajangnya ilalana agama nanti Nabi Muhammad iya naru paling na dega gasik rukus sal agasan ilalana syahada dua rukus saleng ilalana rukun asalnya nasi turur yang diguru tu pandai maka dia na pugo itawu dia na sallam dia na syahada tahu dia na sallam dia na sampaya tahu dia na sallam itu sisa itu khilafiyah mohon katu pandai itu maka dah perlu tahu bakra maka dia na pasu sakate sal pajati sallam pengutasina Utsman bin Affan maka dia na puasa te kurmalangi pajati sallam jadi betul na makoro pendapat na guru tutup hadita ia nama masalah sempajangnya salah kung kahadiri memang terlalu penting magi onro na sempajangnya menurut pandangan nagamata angka hadis na rampe pengulutan dari warut Bukhari andrangi Muslim kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salah Naya bunga parisanin ni tahu matu asru mindri di parisana ya salah sempajangin masalah iya syahada dena tama ibadah memang agak sana yang betul na dena syahada dena ni parisa tapi apa bawa mana iya parisa iya na tahu pulai masyahada jadi nigi tahu maka Nabi ta jadi mulai perisangan ni tahu asalah sempayangin jadi utara kita tu batu tanpa sempayangin mas sempayang mogo ku mas sempayang ku muka guru mogi mas sempayang anakmu musuruh mogi mas sempayang aku dan sebagainya sama murah bagi kita maka dah muru Allah ada kujus salati lisat'i wadribuhum li ashrin iko kiana upana nadapi muruna anak pitu tengah pas sampajanya betul na kuradaki umur pitu tengah lor lima sampaja betul ni ulur iri pak guru memang mengaji apa mengaji betul ke sampajanya kan kurang payah aja kata mas sampaja berarti ku pitu tengah umur anak ini suruh mas sampaja berarti ulur pitu tengah patan mami menenak mas sampaja nah ukur kapang sila sudah salakung kay hadiri na sinin nawi tato pandri tabato umuna apalagi kuramanan sebelum usia 6 tahun apalagi kuramanan
apa yang dulu tema Syafi'i nape patah murun na ngaji persis 5 tahun napa lagi iya betul si tahu ni kapal bawa napa lagi iya laporan makumana ruwita penguruta Ahmad bin Hanbali makuto penguruta Abu Hanifah ya lalu penguruta Abu Hanifah undur aku senna kurangnya tak kena puluh na patah masyulah berarti tak dikedut tak masyesu iya ini ya iya ke betul na purai wita ya ali ya betul na mita si ba mataulu maka ada kemungkinan na apa akan tikku berarti na patamai we kedua syesu hukuman isingkang watuna mengaji kau kesingka wita alena ada kuta pa Syekh Ahmad Al-Abidi Mas Al-Misri itu masih apa kepala kesingkang Ahmad Afidi betul iya ko napamulay ko supur mas biasu maka pala kurangnya pura mas bialoro tawe tapi dua tamay iya ko napamulay si kupuri mas bayang asara sebelum sambayang taju katalu tengah malam sudah tamat napa tamat tu kedua si ben takarua janna napa tamay memang mungkin iya pikir-pikir kasih gesok ya taruh na sige so si parapajan si parapajan dia ko 30 yeso 30 parapa siya garo dia lagi naruh jan memang bisa di ko makadai tahu penguruta Abu Hanifah panapatan kurang tapi kada si anak tu na siulang dia na mustahil dia tani anu bisa terjadi untuk itulah saya sudah salakum kehadiri perlu ya jadi betul na hadis sampayang ni pakai irimbe ikuran ni toh nasaba dega gay pakai mas sampaja ko tanya Quran jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah naya mula-mula iparisangan ni tahu matu surundin po Allah taala sampajangin gagan napataru labita narik kumakanya sampajan nasiddi tahu suku sampajan naro betul na makanya iya suku asukurna sampaja perluna sukuna itu betul na tanrayan sampaja perlu ya katai betul na sukuna maka Nabi upan na suku sampajana malumumanan ni sinin na pakutanay munri malumumanan ni de nagaga masungkay pakutanay munri na suku memang sampayan na ya nakate suku sampayan na sampayalimot na suku yan na ito yung penabita nanjurka maka de pegawi sampaya sunnah mo apa sinin na kakurangan na sampaya perlu mo sampaya sunnah itu yala patipan gini kita udah gaga sampaya sunnah na de na niwe sampaya salana dia niwe yung sampaya ngikuran ni apa barana dia na makasih dia na sempurna dan sebagainya dia gaga tunjang ni para to angka penunjang ya patipa kro maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarikku makanja sampajanna yana ru yasange makanja papa dan puhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hai ana ro tania maka de wattuna kan tani hai ana betul kedona sampajangi di kupada ni batin Nabi sampajan ya pada betul na kesana tasadrupa apa iya betul na kukedoe na pada na di na pada hati di na pada peringerang tanya ni setah ya mau perlu dibicara magasan na lahirangnya irita na itay mata pada ni bati takido pada ni bati tamakwa dan sebagainya maka di Nabi upan na makasin na suku sampajan na si diata malumumanan ni pakutanay mundrina ke upan na sampajan ni tamakaru de na suku de tai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masulang manang niya malay si say masulang manang betul naliran niya sampajan ni ro nalik kumahiyot majay sampajan na si tahu rasulang imana lubon rising narukan namala na mili parisa
Oleh sebab itu memang perlu ada sila surang betul na ipakasini bateo mas bayan. Nah perlu itaisan maka de kumelo ni bicara tentang salat agak inti dari salat yang intinya sampaian itu zikrullah biasanya zikrullah dua angka yasa zikrullah bil qalbi yasa ni peringeran angka tu yasa zikrullah lilai pakai madan pirai pun Allah Ta'ala yasa ni sikiri. Jadi pokoknya sampaian ni dua ialah zikrullah betul na iya gero aring-aring ngiri pun Allah Ta'ala tania i dikuasai betul na maka dia ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yiro atinna atanna pun Allah Ta'ala ukipal lawanganna peganganna betul na jari-jarina pun Allah Ta'ala yuqallibuha kaifa yasha'u dapat giling-giling pun Allah Ta'ala atinna atanna menuru elona ira tiampai ko tumaddo masampaja ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati yal ilodon betul ipung makatan ini tunci na atie pakat tay kasi atiku makasi wandriku na niya maringarandriku tiligilaw gilaw ni masabat silalo na tilicaku ku maringarandoy silalo na tapalis yan na Allah Ta'ala dan pirampir di pun Allah Ta'ala ring-ring di pun iya na kami na pokok ilna sampayan iya iya nari kumakalan ni paringerang sudah susah laku hadere napa ni ibicara ni peko ginabita mas sampayan tumunro na tidi mangangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ako mas sampayan ni dejik gaga ni sa tawe rupa dega gaga ni san rupa tawe kumakil mas sampayan ni onro terarana ru paling ngeran na lalu sikina pun Allah Ta'ala gangkan na tunapo na dito kanigi kita was sepajan na sangapitan ray tawag kata masih babiuna di pa na sepajan na peter tu makro berarti na dito salah-salah mah Ia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsentrasikan pikiran mereka tu melu mas sampajan nasunnakan ini Nabi maka de nabantu ki hatu ko to melu marengerar pun Allah Ta'ala ko iya naro yung rong isuju tilitanga ibita unrong isuju ita aja mukiri kana mucenga aja iya naro melu mun isuju ro tilimita itu sudah sangat merupakan sisi dibantuan. Jadi salah kung kadere ayan jadi ko aring-rangang si babaca aring-rangang si babaca manasa ni denulay para padamanan ni tawi maringerang ni bicara denulay para padamanan ni tawi ang kataw basta maringerang kataw abu Melo haji ke denulay tentu si salah ia ketemu bicara baca zikrullah zikri ada si dia kung tahu desisannya buta huruf ele ganappu disuruh baca Fatihah ada ini apa lagi disuruh baca tahiyat ada desisannya agak nabi do ni agak turun guru itu pandritem apa lama ini tentu dia apa ada
Nah, yun nanti sampai sempajangi, tak gatuti oke zikrullah. Dan karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkanang kasih duit tu sahabat Nabi ta, angkanang hak oke hadis angkai Nabi sallallahu alaihi wasallam melu tahu macam mataku angka mantau kalalan nai tak kulu no babangi angka tahu kalalan kilat datang ngai dia bisa tandrai ni makanya Nabi tanya tahu biasa ye si senna mau tanai makanya magi na dia tatawa masigi maka daya idin rek pawang kau kai melu ka ang katutaw masampayan melo pa katulog-tulog kilala masigi nang kataw masampayan matindo kasadena yaroy tahu magkali nabi tataw kalalas magi na taw matindo imi tahu na yaro to tangangi masampayan di imi tahu iko betina nakar yaro to masampayan di nang kanaringeran yaro to matindo to pandri tamo matindo ringerato jadi makadani anda guru tu pandai teh salat naumus alimi afdal min salatil jahil tindro na tu pandai teh mege apalan na iyo sampai jana tu bibi paling orang itu aja memang ni buku baca ero agak komenkan nasisan ni sila surah kugai itu di ibarat entah mengimat tahiyat wasampa magsana istiftah dong iftitah sirupa dia nak pura takbir Allahu akbar kabir alhamdulillah tu capak na to itu bawa si puna mo masampayan na irumpaw laktu mati rumah tu tilian na dia na iya si di rupa na rot akwar biasa jadi betul diga kesempatan tadi sana ya nabi oke ada saya kan di nasi rupa ni makanya Iya sampayangi wajah tu aja yali ladi fatara samawati manasani napau nabi tanah baca waktu nama sampayangi istisqa iya koki kata iya turu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghribi iya napau nabi tu waktu nama sampayangi tu mati jadi lengi ada sana iftitah ya Saudara-saudaraku yang hadirin. Nah, oleh sebab itulah manasan itu maka deh iya nang kapat disangan na tahu ina si saleh atau deh kapat disangan hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladina kana pada. Dia nang kana pada. Nah, saudara-saudaraku yang hadirin ya, iya nih. Konsentrasi pikiran merupakan pokok dan modal utama ilan laksanaan sempajang di pengusaha betul na komiki masampayat ta coba-coba mimin yaro melo rapi nabi sallallahu alaihi wasallam dia mungkin maka dia pada nabi pada pengutusina Abu Bakar maka dia pengutusina Aisyah radhiyallahu anha yawi tambuku madisi ngiri ta kude kana sampayat tahu yan ni masampayat mabuya mana takpan semana dia ada rana apa kuat tahu jadi tak di mana ini tahu ngarupai rekun masampayat Abu Bakar agar pakai konsentrasi pikiran betul aring rangan lalu sisi na pun Allah Ta'ala ya lalu pengelut si Ali karramallahu wajahu angkanang kasih dimusuhkan akan ni piluru mayro piluru ta salla yuki ulullah nasinin na tabi doktor dega ga bulegay na sawa marina iya pengelut si Ali nako igisay na de pagasuntikan nga kan para makukuha makadang kasuntikan dito wading ni pamati juku de pagagi jadi betul na langsung mo mamel igisa na marana na Paul Sinali makadang Paul Sinali pakuwi tajang ni masampaya pa pura kay pura matangan mas pura takap dari Paul Sinali matnepe ito nasuke minalagga din sa dini ya po dito masampaya na namo mi apato na dito serena tikwatin terkonsentrasi gitu pikirannya maka rusuh sekali dibahagian di betul aja apa aja iya na upuluk ko ni masalah ini na bahasan di guru tutupan dete nang kamanci sufi kata suku betul na agay gaw kani na masay kuasay ati agak kungi syarat-syarat na agak kungi lalayola kung mangini kuasay ati iya na to napak na guru di guru patah suku
Sudah salakum ke hadir ya. Selain daripada paringeran tentu maka dani baca-baca. Iya. Baca-bacaan sih sampaian ku email batama zikrullahi tentu silain sih betul nah pada dek apa dalam pin bacaan ni. Pada waktu purpan nah ia ro sampaiannya ia mi dua ini leh. Paringeran ni mesti baca Ye, nigi tahu mega paringeran ila sampaya yan tu tahu mega palana. Ye nigi tahu mega bacana ila sampayang situ itu na pangurung na bita yan tu tahu suku sampayan na jadi yan suku sampayang ye dua ye. Yan ay pare saunangi. Maga paringeran butuh mas sampaya kasiagi lese. Ye. Apa ukun itu monro lepin na palangnya kutu mas sempayang nariku lese sini pagiri lese betul na iya lese ewa ini sih kan narik ukon itu monro tuh sumangat na tuh na lepi palangnya ye jadi iya na lese musa di parewe sih kan yang lese parewe sih kan sempayang cara kuang bangi nama gampang i parewe sini na ibaca ilalas sampajang aku kuasai betul na iya romula leti untuk parewe paringerang di kodeme magaga bisan betul na iya romu baca aku mas sampajaku mawatami masay kendalika paringerang mawata dan oleh sebab itulah sila sudah salakung kahadir ilalang na pelajaran fikih tamatu meloka palang telatiri betul na ilalang na tasik dia baca meka pakka apalagi betul na ta pala iya ko ta pala nila pala na ta gurisi akatan betul na kung mangiru betul gimana tu ta pake parewa iru pa di saagata paringerakta na ko ta kupulo lipi na ila sampajan sila sudah salah kung kahadiri jadi nariko mako ni honro na sampajangin nasangin na bitaw nangi maka na suku sampajan na malumana ni paparisana nariko agasana nariko kurang sampajan na nadega sampaja sunna yatak yatipangan maparimanan ni mundri itu pada to agasan na polisi na pirit na panin na perkata para aturan ni imundri na sila surah salakung kay hajire iya naro nariko iritan ni melo ni mabicara bira sampajan tantu ang kayolo ibicara yolo na papur ni bicara jinne pur ni bicara tayam mengi pur ni bicara darau tewe pur ni bicara darau pulengi agapi bicara nawai puramanan ni agapi waktu pura tu ni pur ni bicara waktu na sampajan deka deka nangka. Jadi betul nah sebelum kita langsung berbicara tentang hayatus salati kaifiyatus salati maka jaga apa jauh dari kota agasan ipahami ro waktu na sampajan ya kaya waktu na sampajan di mapukoi terutama di orang Indonesia di tona malah dan mana ya pak di semana nih ya ko nagita ya ko kaya ada sa bicara bicara wala kasoy iya ko kaya mapukoi ka nang angkana ala jangan gadan sabay malah muda ti na naruntuto ni tahu maka tapi si ko liyo si ko mangribi ya ko waktu ako de panatatian na mangribi ni to ayer magampang mo sila sudah salakung kahadiri neki ataisannya iya ro sampajang limu waktu na taroy pong Allah Ta'ala ang kawaktu na tertentu di na wadi pugaw waktu na sampajang luruy o waktu na sampajang asarai kecuali matu nariko tunan lalang di no dia ko tanyamu Allah lang na tanyato atah kalupa yari gatinro sabat iya mero betul na pindray atah kalupa ni nalupai nalaba watue ini rubawa yari ka matindro nalaba watue ini rubat papoy yari ka malalang nalaba betul na wadi ini ro yari lena iro de gaga lalang maka de ukoy monro masalana lebih na si dawa makurang lebih na betul dia lebih apalan dia sani malebih mega apalan na dia de na malebih asai ke de na mega apalan na iya na ro sila surah salah kung gaya jadi nunrui tak gantung situasi na hadisa ya ke dekto na wedding iya ro kuiri ti hadisa maka de tomakatan ni lampu-lampu sisan
dia nawat ding ikore-kore de kasaba hiro onrangi nundri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuo o kita na Makkah Madinah iklimnya ke Madinah taisa to boleh ke Makkah tu silawa kami Indonesia dia pada di kung kamatu hadis sa tengkalinga maka naiwatun naluru mapamula lesana asue gangkan na silampe ajojo na tumaki wajojoy ibaratna iki makin nabi tajalalu mo sampaja mele koloroi dia natapaki itu awalul waktu ridwanullah koloroi ajalalu mo sampaja koloroi apa ilo itu kagat palasisan ni syiddatul harri min fahijahan nama nasa Nabi Muhammad iaitu pelai malak ukili no betul na merunun turun ke jahannam di palama ijolo na sempajan aja mas sempajak waktu pelai mele kau kata na iya namo ko dito na tu pala jama jami masih kan jadi aja tu mas sampai subuh tu siha mangsana betul na situasi itu ruri jadi dito na di makade iya ko Indonesia kolori maga pala na talu raja kami datang dari dia kan kanadapi iya ko ki Madinah kanadapi 55 raja setengah ready way jadi betul rule jadi ya naru yang kadaka jadi kong kata utakurun tu ya roh hadisa ero nakada makarro tay masampayang uki Makkah ya kuki Indonesia daga palirikin jadi dia naruh di tuh terikat lada mana betul na pakai matuku perbandingan betul aja terikat lada masalah taisannya situasi betul na pada itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nariko lau kumaruwe aja mau ngolo uki Ka'bah aja tuh mau buku walakin syarriku au gharribu ya ko taw meron rumah katanya ke hadisan Nabi taro ibengan ni maka Nabi te ko lo kumaruwe aja mo nguluwi Ka'bah aja tu mo bukuri ya ke ang ulu timur ko ya rega mangulu watak ko pikuri maka Nabi te aja mo bukuri Ka'bah aja tu nguluwi ya ke ang ulu timur ko ya rega mangulu watak ini lelik banaru dia nang karapahay maka dia ro Nabi tara po yo hadis uki Madinah jika ke Madinah mangulu kami mami atau kan mangulu Ka'bah jika ke Indonesia ni pakai roh hadis saya dipikun tanah salah aja mau bukuri itu mangulu yang mangulu timur mangulu nelik mana tu mangulu Ka'bah oleh sebab itu makanya betul nak tarji manasu kung kejama-jama melijama aja na to kejapa-japa maksudnya ni matu sampai jangi jadi betul na sampai jangi iya kima kada kaon na ko masalah waktu iya ko masalah waktu makasi normal mo di ukimi Indonesia sebab angka petunjuk angka ahli iya patentuin makade dengan pas makade tatisi ko nang tamo lori na panidi di negara ta boleh yang di negara jadi dito na malak da man perlu iya ni rubawa makade angka waktu napa tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam pemali yundrima sempayang engkau waktu pada toma tu angkanun ruang napi malin Nabi yundrima sempayang dia na wedding maka dia dikutukan dia harang ni yundrima sempayang lima garurat tu siaga ya engkau waktu nating alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rumah sempayang nurusi di natingi Nabi Muhammad tahu mas sempayang nari kumatangang ni tengah setau pas kecuali ku jumai di betul na ya ko de namo na juma tajeng lepe na so na kumas sempayang ini ku juma sampai juma wadisah dia mereka yang kedua nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai aja tahu imunrina sampai jangan serai
Di mundina sampajang serai degaga sampajang. Iya. Yang ketiga, yulona imundina sampaya subuh. Dituga sampajang. Iya. Yang berikutnya imundina mubana suwe gang katarindrina. Jadi kumuba ya so jadi betul ni imundina subuh tak bagi dua. Imundina subuh gang kamubana. Temali duna sampaja mubana segang katarindrina si pasolong pasi na sangin neta napa wadi na sampaja tahu nah iya ro waturu na pesangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duna sampaja ni siagaro tengah supersis imundri sara imundri subuh imundri mubaso iya apa iya ro waturu na pesangkan ni ali Nabi yang duna sampaja iya. Saudara-saudara sekali, ia mutlak ia mutlak de nawat induna sempajang ia ni imundrina tangah suwi ye imundrina tangah suwi si bawa imundrina subuh ia namo imundrina sarae puramuina runtut tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mas sempajang yake yutanai makadaman kaji mas sempaja ke imundrina sarae suruh Allah taala ni kumatupoy makada aja nakada sempaja sunatku ukur nalore ukalla ang kesampaian sunat na batu na loro kurang kenapa ini ngerak jadi kemudian nasarai na jadi betul na yang ini dena wadi ko sampaian desa bakna ya ko sampaian ke sabana wadi mo nari ko ang katawati tang masigi iko ni natuturo masuknya nga sarajan na sampaian kang kamangribina melon lemah wadi nah ya ko sampaian ke sabana dena berjaga begitulah yang bertalian dengan waktu sallallahu. Nah, ko laban ni watue ang katuon ruang. Katuon ruang natin Nabi Muhammad yung masampanya. Natin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung masampanya kandang luklo betul na kandang bimbi ka wala nyarang wala tidong yung natin ni Nabi sallallahu alaihi wasallam natin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung masampaya kuburu din na natin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rumala daro dua rumita na takarro ilna hadisa aja yang masampaya ke kuburu ndrnya aja masampaya nguki maradatul al-aghnam wal ibil dan Nabi Muhammad upi undrim iro hikmana napakabiling-piling ya manamoon nang peringerang apa aku wala nyarangi masampaya na takut tuduh nyarangi talit kaya manang moro selain daripada memang kemungkinan angka najis angka najis ya tahu sih kau kikuburu masampaya ko betul na kemungkinan na mata ko masampaya mengerang ya lapu tomati aku mengerang lapu tomati masampaya berarti na rumah mengerang mendekatin syirka. Jadi memang wajar dari kuna-kuna pesangkang yang lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila suang mapako ni betul na waktu onronge waktu yang bertalian dengan salat ya sangi. Ya po tu ko sampajang ikalla nasabat tindo ya regata kalupang na degaga halang maka Nabi tamanna siya salata fal yusalliha idza dakarha nigi tahu nalupai sampajanna magi waktu mengerang zaman ya dega gaharan pada mi nari kutu matindro natatun atau talinga mau pura nga sampajang asarata asampaja pugo iha apa ya betul sampajang sila surah salakung kahajari jadi insyaallah nariku nadapi ni betul na pengajian tapi fikih tanggal 10.5 ulah kuno malampi sungai terutama na hayat kay piana pikku bate ba sampaja tatung maga tatung ni kutu tatung menguruke gani ya kupusa ki pikku ni maga dan sebagainya insyaallah subhanahu wa ta'ala ukupi pengajian yang akan datang hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf wafat